awubakhombe futhi babone ukuthi sikuphi nje ningavela abantu lapho nakho i-team yethu lezi imoto eze-team yethu yasentokozokhazi security team yethu abafowethu i-team nje yonke sikhulume mfowethu sisekhaya abafowethu kaDlamini kuBosicebi ngiqeda abafowethu kuba nomhlangano nomndeni wakuBosicebi umakoti sisuka emhlanganweni naye just lokho kade ngeke ngishuthele obaba bakaDlamini sisuka nabo emhlanganweni lokho ekade ngeke ngishuthele kodwa nje ukuthi ngizonitshela abafowethu ngokuqinisekisiwe siyalithola ulwazi ngesifiso sethu esinaso sokuvusa eshithi ngibekutshwala phansi ngesifiso sethu esinaso noma ngakubamba nesifiso sethu bafowethu esinaso bafowethu ningixolene yazi mina ngiyahashaza kodwa ngicabanga ukuthi nizokulalela lokho engisho nesifiso sethu bafowethu esinaso sokuvusela umfowethu ukuthi kuqhubeke umsebenzi wendle yakhe so ke bafowethu into esicabanga ukuthi izoba isixazululo ngokuhlangana nomndeni akusho mina ngokuhlangana komndeni i-account kamakoti ngizophinde futhi nginikhiphele sisebenzise i-account kamakoti siqhubeke siphusha iminikelo njoba nje bafowethu siphusha umnikelo sine target ukuthi ngelanga elithize sifisa ukuthi sibe sila siyobuya futhi ne-update sinazise now into eyenzakalayo le ubhuti wopende wasezebra paint seDurban mfowethu sione nawe ngizoza ngizolanda upende kuwena umfowethu wama-built-in cupboards ngizomkhumbula ukuthi ubani or comment la kwi-comment section bafo sisazohlela nawe ngoba umsebenzi usaqhubeka as for ukuplasta ukhona umuntu uvela uplasta irondo leliya cabanga ukuthi kuzoqhutshekwa naye and then as for laba ama-aluminium bafowethu ngicela ukuthi nginibeke half hatch nibeke u-standby ngoba kuthiwa kukhona umuntu ekade sebhadalwe u-half okufunenza ama-aluminium so njengamanje ukubheka ukuthi uzawufuna malini phezu kwe-deposit akayifuniwe bese siqhathanise ney'ndleko zenu bafowethu ngiyazi nithengeni isitshaje but iy'ndleko zokwenza i-aluminium ngoba phela umaterial amaglasi ayathengwa ama-frame ayathengwa thina sewukuthi nje sibheke lapho siqhathanise lezi zinto ngale kwalokho bafowethu uma ngabe sinqobe lapho sekobe sinqobile okunye nokunye bafowethu osimende okusele ama-touch-ups lapho just ukuthi umakoti angene okunye nokunye bafowethu sekuyobonakala ngicabanga ukuthi akukho engushiye ngaphandle then into engizoyenza bafowethu ile ngizoninika inamba ka-anti okuwu-anti kumakoti so usisi kaSicebi enizoxhumana naye for ulwazi mangabe kunento ofisa ukuyibusa as for ama-donations aya straight kumakoti ngizoyenza ivideo ubaba u-Anda Msoluke wayenza futhi ivideo ubhutwa la ekhaya eyiveze account number sizoqhubekayo bafowethu sisebenze ngaleyo account number sibone bafowethu ukuthi yini esiphuma nayo esicela abafowethu lokho ukuthi inhlangothi bafowethu engasiza khona kade ngibezwile bethi nawo bazokwenza ama donations abangasiza bafowethu sicela ukuthi sibambisane sispeed up iprocess kuma artist bafowethu abaculi yebo ke phela abaculi abantu abaphezulu thina silutho vele ke thina abaculi abantu abangabahlonishwa abayi high profile siyabonga bafowethu enikwenzile umnikelo esakuthola ngemidi ukuthi nifake ini kuya phambili ukuthi kuncediseke ukuthi umfowethu afihlwe ngesizotha siyabonga konke kuhambe kahle then baculi bengizwile futhi ukuthiwa ngathi kunohlelo kuzoncedwa singacela uma ngabe kuyenzeka mhlambe futhi abantu baxayekile kuningi bafowethu okusamaplatini abantu uma kwenzeka bafowethu ungavela i-account kamakoti khona mhlawumbe abanye mhlawumbe bazofuna mhlawumbe ukuba ngama-groups banikele nama-groups even I for one nami ngizoyikhipha i-donation sibaningi nje kade sikhuluma nakho lokho nabafowethu la so bafowethu ngicela ukuthi sibambisane vele thina sesikhiphile we still going forward asimile ukuthi kufezeke iphupho likamfowethu bese ngajabula abafowethu ukuthi uNkulunkulu emuhle lento siyenze ngesikhathi esincane mhlawumbe emva kwenyanga mhlawumbe kube kuwukuthi umaterial wonke sewuthengiwe sekubhiziwe kuyasetshenzwa ngicabanga ukuthi lokho kungawathoba amanxeba kumakoti kanjalo nasey'nganeni zakhe ngale kwalokho selithambeme ngishilo mos uyalazi igama Intokozokhazi namhlanje ngingakini kusasa ngingakuphi namhlanje lingithambamele kwaKopi kwaDungamanzi awubakhombe mfowethu uyabona ukuthi ngikuphi mhlawumbe kusasa ngingakini Intokozokhazi nje bafowethu ngiyalazi ikhaya lenu uma ngaba akasifollow ku TikTok akasifollow ku Facebook awusheshise mfowethu uthatha ifoni utshele nongakasifollow asifollow ku TikTok @Intokozokhazi ku Facebook @Intokozokhazi yomekhweqe bafowethu leli ikhaya lothando leli ikhaya lempilo noma ngabe sinjani isimo siyafisa bafowethu ukubambisana nawe in a long run siphume kuleso simo like asidayisi nje imoto kuphela kodwa nothando iyona into ezizama ukuthi siqhugquzele njengamanje ngibheke lapha enqweni likamfowethu emzini kamfowethu Sicebi ngizonishuthela nibone ukuthi umsebenzi uhambe wafika kuphi nemnikelo yenu
umphakathi kufuna ukuthi ikhave kuphi, esifisa ukuthi ikhave kuphi, noma sicela ukuthi ikhave kuphi. Cabanga ukuthi icacile bafowethu. Uma ngabe ngibeke kabi, niyazi bafowethu mina ngumuntu wamahayivane, ngibuye ngibhede, but if all goes well konke kuzolunga. Kusasa mangabe uyangidinga egoli nginawe kusasa ekseni. Njengamanje is around 5:30 ngiyasuka la eMsinga ngibheke egoli. If uyangidinga kusasa egoli by 4 o'clock by 3 o'clock ngizobe sengisegoli. Uyalazi udaba 0794197003. Ngizonikhomba bafowethu no auntie okuyima lezo okuzobe kuxhunywana naye for ezinye inhlelo. Imali ya straight kumakoti asivale kanje selithambeka. Le video ngicela bafowethu ni like ni share khona izofinyelela endaweni eziningi. Siyabonga. Kahle bafowethu la into kade sishoda amawindi namakhaphoti i-interior nokuthi kuplasterwe. Ngoko kuplastera ke bafowethu umakoti urecommende banaye vele umuntu owayekade plastera le yandlu irondo leliya, so nakule bathi uyo ozoqedelela. Ngicabanga nje ukuthi bafowethu sizolo siyibuka nje lendlu ndawonye ngoba bafowethu ngifuna ukunikhombisa ukuthi umsebenzi ungakanani. Unkulunkulu nje emuhle umsebenzi wala ekhaya kade sewuphela. Kusele nje amawindi amawindini bafowethu igama lithi ukhona umuntu wayenza amawindi la aluminium sebemnikile uhafu wemali. So njoba sebemnika uhafu ke sekuzawubonakala ukuthi kwenzakalani, kodwa khona uhafu kuthuse utholile. Sizobona kodwa siqhubeka naye kuyashintshwa, uyabona. Then kube uplastera noma akhi futhi la sewuqedile umsebenzi sewukunje kwenziwa amawindi efitho kuphela. Abanguthi bafowethu niyawubona umsebenzi ngaphakathi nganikhomba futhi ngaphakathi la indlu uplastera vele kuhambelana sekuplasteriwe futhi ngaphakathi, then kuzoba ukuganda. Bafowethu sithole imvume ngomndeni asizenzele esikwenza ngoba abantu abaningi baba ne-misunderstanding. Esikwenzayo bafowethu asisenzeli kepha kusuke kuyimvume yomndeni. Ngicabanga ukuthi uSicebi bayazi abantu ukuthi umuntu wabantu, so kubalekile bafowethu ukuthi sinikhombe ukuthi support yenu ihamba ibanga elingakanani kuSicebi empilweni kaSicebi, ngoba konke lokhu isupport yomphakathi. Ngiphezulu manje lokhu nje aluminium window le, and then le overandi njengoba ubona nje naba bafowethu lapha phansi yikho bafowethu la ekhaya. Cabanga ukuthi niyabona i-roofing vele kade seyenziwe mhlawumbe nama ceiling board lokho sekungabonakala makuqhubeka isikhathi simthola umuntu. Kodwa nje bafowethu sikucela abafowethu ukuthi niphushe iminikelo kule account number engangikade ngininike yona. Ngeke ke bafowethu nginikhomba wonke amakamera, kodwa nje kunikhomba umsebenzi weqhawe ukuthi uhambe wafikaphi bese kuphelela vele busuphela umsebenzi la ekhaya. Cabanga ukuthi bafowethu nani niyayibonela njengoba nje bafowethu nibona izogudla nje njalo bafowethu ngeke ngikhathale ngoba ngiyafisa bafowethu ukuthi niyibone into enhle. Bafowethu yikho la ukhumbula isigodi kwadunga amanzi eMsinga kwaKopi endaweni yakaKopi iyo nje le ngoba siubuka. So ngenzela bafowethu ukuthi nibone amawindi aluminium. Nawe if wenza aluminium maybe sigcina singaphasi nalomfo, at least kuzokunika isithombe ukuthi maybe ungenza ngamalini, maybe ungenza kanjani, uyabo. Nakho bafowethu umfowethu wena umsebenzi wakhe inkosi yami kade sewuqedile bese kuphelile nje kade sekushoda kancane, uyazi makuthiwa sekushoda imbijana. So ke bafowethu ungaqala stop. So bafowethu yi umsebenzi kamfowethu lo. Sasa i-account number ikhona le esheriwe epagini lika Andamsweli lika babu Andamsweli, ikhona i-account number. Nami futhi ngizoninika yona kusasa i-account number nezinamba zika auntie noma ngithi yawu auntie usisi kaSicebi enizoxhumana naye for more information. Imali ukhumbule nangabe wenza umnikelo iyangqo kwi-account kamakoti sekuzothi ngeyi6 noma ngeyi7 bese ngibuye nama-updates. Kushuthi ngeyi6 or 7 September ngizawubuya bafowethu nama-updates ngisho ukuthi imali esikhona ukuthi itholakale ngemnikelo ikhona ukukhava u1 no2 no3.
isifiso bafowethu ukuthi uDisemba uthi ushaya umfowethu ebenayo indawo yokuhlala. Ngale kwalokho onosizo separate ngizonika inamba zikamakoti ongaba nomnikelo omkhulu ngiyonika futhi inamba kalokhu nje kasisi kaSicebi. Ngale kwalokho selithambeme nathi bafowethu khumbule mangabe uyangidinga kusasa uzongithola eGoli sengiyasuka manje ngisuka la eMsinga wadunga amanzi indlela ngelibangise eGoli selithambeme siyanithanda siyabonga bafowethu ngayistop up Domdala.